Abantu mwese mwabaye scammed n'uyu muntu witwa Godfather. Uyu nguyu ni Macho Yinda. Gwera uyu munsi aho muzajya mubona hose mujye mubwira ati we twarabimenye ko uri Macho Yinda. Uyu murongo duhita bari gushingira igiporoporo kibura ubwenge n'ibindi byasariye Kigali nabyo bitagira shinge na rugero no kwirwa bitoye umurongo ngo bari kujya ngo za Canada ngo gutanga ama interview. Godfather akumarira iki niba uri umukobwa aragucuruza nta kindi yagukorera. Muraho benshi bamamagaye abandi banyandikiye hari nabo twahuye in person. Icyo bari kumbaza cyangwa bari guhuriraho bari kumbaza impamvu naba nararetse ibyo Betray yavugiye kuri channel yanjye ngo ko bisohoka. Ibyo yavuze kwitwa Godfather ngo kuki natumye bisohoka. Yewe n'abashaka kumva take yanjye point of view ubundi kuri Godfather ninde ni muntu ki. Hari abatari buze gukunda ibyo ndi buvuge cyane ko nago nshaka kubemeza. Ubundi Godfather nkuko Betray yabivuze cyangwa yabivuze ntabwo gakenewe muri industry y'u Rwanda. Bijyanye na agenda yaje afite cyangwa n'icyari kimuzanye. Mva bikubwira. Godfather aza muri industry y'u Rwanda ikintu cya mbere yashakaga gukora no kwambura agaciro no kugaragaza abastar cyangwa se abantu bari muri entertainment nk'abantu batoya cyangwa se nk'abantu basanzwe. Ikintu yagezeho ku rugero rwa 80% yabigezeho pe. Yaragiye afata abastar abagira abantu bato bari cheap yatwara kuri TikTok akababaza ibintu ashaka. Umustar yavuga akamuca mu ijambo akamubwira ko ari bumanure. Nicyo kintu yashakaga. Ngira ngo murabyibuka voice note ya Mutesi Jolly yumvikana avuga kwitwa Rugumi Hassan. Iriya audio yasohowe na Godfather. Icyo yakoraga ni iki no kugira ngo yerekane Mutesi Jolly nk'umuntu umeze nk'abandi bakobwa baraho basanzwe bari random. Wenda ntago byamuhiriye kubera ko Jolly n'umuntu munini ari strong. Audio ntacyo ari kugira ikitwara Jolly. Jolly afite byinshi yakoze byari kumurinda kurutiriya audio yasohoye. Ikindi kintu Godfather yaje gukora yaje kuba parasite. Being parasite bivuze iki? Kwa kundi ubona inka ikirondwe kiri kwinyunyuza amaraso. Nibyo yakoze. Nujya kureba neza amazina y'abantu bari muri industry yaba bakina filime abahanzi abanyamakuru n'abandi ayo mazina atunze Godfather cyane kurusha ba nyirayo. Abungukiramo arabacuruza. Godfather ibyo yinjiza mu bifatika by'amafaranga byose ibyinshi ko imirimo akora irazwe ahari n'ahatuye irazwe rwose n'imirimo isanzwe iraho. Rero amafaranga menshi atunze kugeza ubu yayahawe n'abastar. Yayahawe n'ababandi yirirwa abwira ngo araba amahoro y'Imana bari namwe turabakora gusa cyane muri kumara cyuma Manda Moses. Imana baho mugisha. Uyu munsi ngoma cyane cyane nibande kuganira n'ivyaba abanyarwanda ngaha. Ndashimye yuko mu mazimisi muri ko murazamuka muhagurukana izikase zo bitango Godfather ngaho numva mbari Bruno w'umunyamurenge w'imasisiyo mugabo ari muri Canada. Hari ikintu gitoya nagama mvugeho. Hari umunyarwanda yigeze ngaha kuza kuzamuka ku rubuga rwanje arambwira ngo urumva ngo wewe ngo reka ndakubwira ngo wewe ngo uri umurundi ngo rabana n'ivyi Burundi ariko nawe yari ku mbuga z'abarundi ariko avuga ibintu bijyanye na karere abibwira abarundi yongera avuga ivyo mu Burundi. Nimba mushaka yuko je ntavuga ivyo Rwanda canke nimba mushaka yuko abanyarwanda batavuga ivyi Burundi n'abanyamakuru mwabakuraho bose. Hari abanyamakuru mbarangaho mu Rwanda ni Burundi bakora analyze kuri Irani, bakora analyze kuri Amerika, bakora analyze ku Burusiya. Hari n'abanyarwanda nzi ngaho mukora analyze kuri Neva. Yaba bitabareba ntabwo muba muza kubavuga muvuga ivyi wanyu mu Rwanda gusa ivyi Burundi wabo gusa. Ariko ikintu kimaze kuza mu karere kikagira ingaruka ku bandi turakivuga naho tukakiganiraho. Atagwa wowe uri umurundi nawe uri umunyarwanda ariko hari ivyo nashobora kuvuga bikagira umumaro mu gihugu urimo ari cyo wanje cyangwa ikiwanyu. Cyo ni cyambere. Hanyuma ikindi kigira kabiri jewe ntabwo ndi ku ruhande rw'inkozi zibibi. Waba uri umunyarwanda cyangwa waba uri umurundi ukankeka yuko nzoja ku ruhande rw'abantu bakora ikibi urareka no kunyita ngo ndi mvuga kuri ndo mu nshuti wawe ndiki urareka kubinyita ntabwo turi kumwe. Je ntabwo tushobora kugendana
n'umuntu akora ikibi. Hari ikintu nigeze kubwira haba mu banyarwanda no mu barundi. Uri umunyarwanda uravuga yuko habaye ibitera hamwe, uri umurundi uravuga yuko habaye dambari bande ngo abasanze sheke n'abandi. Uyu munsi wewe uri ku ntwaro ya Neva cyangwa uri ku ntwaro ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uri muza ngavuga ngo bariya nabafata nabica, bariya nabafata wabagirira ibi. Wewe uri muvuga ivyo nta utandukaniye n'intera hamwe, nta naho utandukaniye n'abasanze sheke. Kuko iyo uba muri iriya ntwaro mbi nawe wasesa amaraso nk'abandi. Jewe ntabwo ndi muri ubwo ruhande rwanyu. Hari abanyarwanda ngaho babiri ryari tugeze guharira gatoya bambwira ku bijanye na FDLR. Ndababwira nti ntabwo ari aba FDLR bose bakoze nabi. Kirazira ko wumvise aho wumva ngo FDLR ngo mwiruke ko mufate no. Hari FDLR yahenzwe. Ndavuga FDLR atakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ndavuga FDLR yahenzwe ari mu ishamba. Ujya we washobora kumufasha agahinduka umuntu muzima. Nimba uri umunyarwanda udashaka gufasha FDLR ngo ahinduke umuntu muzima, je nawe ntabwo turi kumwe. Kandi akeka gutabura umunyarwanda muzima. Kuko nimba uri umunyarwanda uvuga uti je ndi umunyarwanda ngomba kugendera kwirage rya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, uti turashaka guhindura abantu bakunda u Rwanda, ndakeka yuko utakora ikibi. Kubera Kagame ntabwo akora ikibi nkuko mwebwe mwaba mukora ikibi. Bana bamutuka bamara bihoza baje ku ruhanda bo nta numwana ngaho bafutiye nta n'ivyo nabasubiza ngaho. Nta nabwo nawe basubiza ngaho. Now, je nkoresha ibintu bijyanye n'urukundo no guhuza abantu. Tugaruka gatoya kuri bitano ngo ni gudufara. Iki kintu ngo mabanze ndacimbe indane ndakibwire mwe bw'abanyarwanda. Ndashimye yuko hano abatandukanye bazamuye ibitekerezo n'ibindi bitandukanye. Gukunda u Rwanda ntabwo ari gukoresha amagambo atuma rusebya. Ndagisubiramo. Gukunda u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo ari ugukoresha amagambo asebya u Rwanda, ntabwo ari gukoresha amagambo atuma asebya abanyarwanda. Ibi nama nabihanuye n'imbonera kure ndababwira. Ndavuga nti wo nimba uri imbonera kure ugatindero, ukabimbonera kure ugatuba umuntu, ukabimbonera kure ugakoresha ibigambo bipfuye, ntibisigura ngo ukunda imbonera kure cyangwa ukunda igihugu. Kuko umuntu nakureba kuri imbonera kure akakubona n'ibigambo bipfuye, ahita gufata ko n'izindi imbonera kure zose zimeze nkawe, agahita avuga ati ibi vyigira ngo ni imbonera kure mugabo ntacyo bimariye igihugu, reba hano nta ndero bifise. Hari imbonera kure zitavyumva ariko maniko nababwira byo n'abanyarwanda nuko nyine. Ntabwo wabukunda u Rwanda ugakunda n'ubuyobozi n'abanyarwanda ugakoresha amagambo atuma abanyarwanda batakaza agaciro bivanye n'amagambo wowe buri muvuga. Ibi nivyo nabwiye uyu Kasuku muri iyo misizize ngaho naye mubwiye umenga hari kumwaka ushize nimba ntihenzaho gato. Naramubwiye nti wonarazaga ngo reka ndaguhenyoko, reka ndaguhenyera baba bakaza agatukana ibitsina bya nyoko naka aro kantuze yakana ibi bingora gusuramwa amagambo ngo ndabivuge buriya bigambo Kasuku yakoresha. Ugazona hari abanyarwanda muzamutse uratuvugira utukibigarasha no ceceka. Awuzomba baje ngo nawe ukorana n'ibigarasha, oya uzaba bivuga aba bakasikunye ngo nawe ukorana n'ibigarasha. Reka mabwira Perezida w'u Rwanda wanyu Paul Kagame yageze kuri byinshi adakoresheje amagambo y'ubupfapfa. Sinzi ko muri ko muntahura neza cyangwa munyumva. Mugende murabe muri kano karere yaba Neva wacu yaba Kirombo baza ngaho bakamera nk'ibipurizo, murazi ari kikabyimba gusa. Kagame ntavuga amagambo menshi ariko yavuze ijambo rimwe ricika powerful. Muri yuko yababwiye ati aba batararenga umurongo tukura mu bihorere, hari umurongo ntarengwa udashobora kurenga. Bubaretse ati ndabanza nkabihorera je nkikorera iki ibindeba.
mwarigeze mwumva Kagame ariko avuga ngo asubizanya na Neva amagambo, asubizanya na Kiromba amagambo, atukana, mwanumvise ariko arabikora jamais. Kandi vyakoze ni vyinshi gusumbya abandi ba president bagiye barashiramwe ibigambo vyonyene. Ivyo bibabera isomo mu vyike. Tugarutse kuri Kasuku rero, uyu Kasuku yarakoresha ibigambo, nanumvise ibigambo akoresha navuga nta uyu muntu ntabwo ari ko aha, ntabwo ari mwahisura nziza abanyarwanda, kuko n'ababireba bavuga ngo he cyakigabo ngaho gutagira indero. Kandi mwere muvuga ngo yacecekesheje ngo ibigarasha. Nta gitutsi gicecekesha umuntu ashaka kugwana akoresheje imbunda. Bacecekeshejwe na powerful perezida w'u Rwanda Paul Kagame yazanye, afite imbaraga agira nizo zatumye ibigarasha biburaho byaca. Ntabwo ari bitutsi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaravuze ngo iya bibitutsi byica hari abantu benshi baba barapfuye. So that's barashimye ko abanyarwanda muri iyi minsi, muri ibi bihe barimwe babona yuko aba bantu amagambo barimwe bakoresha atari nyanyayo. Reka mabwira mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi hari habari barahungiye mu Rwanda bigira yuko bakunda n'u Rwanda, mugabo mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda babaye abambere bica abanyarwanda kandi bigira ko bakunda abanyarwanda. Ivyo mwe murabizi namwe ngaho. Now ibi mabreke dakigarukuriza ngaruke kuri uyu bitago ngo Fada uyu mubona ngaha ari muri Canada, murabizi no munyamasisi ari muri Canada. Uyamba akabutura niwe. Iyi foto yafatiwe atandukanye, barabizi simwe sizibiri fise nizirenga 8, kandi sigomba ko Fada aza kunyandikira ambwira ivyambwira byari nabonye ngaho yarigeze guca yandika ambwira ngo ara amafaranga nkorera ngo izimbuga ngo maraziriko ngo burya amafaranga ndayarondera ndimo ndayaca. Ahubwo amakuru ufite nuko aboshwe. Hari prison hano iburayize haba ukaboherwa mu rugo, bagushiraka akantu ku kaguru ukaboherwa mu rugo bigatuma udasohoka. Niyo mpamvu inshuro nyinshi ubu mumva ari ku live. Reka mbabwire, niyo baba umezate izimbuga uri burayi ntabwo zashobora kugutungisha naho waba umezate, naho wabukora gute. Kiretse abari muri bino bihugu benshi usanga basizaho video ari ibihumbi amajana 8, ari miliyoni 10, ari miliyoni 8, ari miliyoni 1 kuzamuka. Abo bagerageza bakaronka amafaranga. Ariko turetse uturive Fada uyu hano mubona hano abari mwakorera ko asaba amagift, nta handi hano wamusanga no miliyoni ibihumbi 500, ibihumbi 800. Izo live ubona izo ni saku. Hari go umuntu ajya kuri live ugasanga hisaku, abantu bakaba beshi kubera isaku. Ubu ni umusazi bashike bamushigikira kandi ari umusazi. Nibisigura ngo hari ibintu ari mwabikuramo. Rero kuri ifoto mubona ngaha yari yagiye muri abo bakobwa bana yiyambarira pocket nk'akantu nk'aka, yiyambarira pocket. Umukobwa muramuzi bamwita Sandrine, nimbari mamande, ariko Sandrine afise shop ngaho muri Canada, murabizi ko yagiye mwihababuka ku bintu n'abagudu Fada bagize mu ruhara. Bagize mu ruhara uwo mugore arafatwa asamanwa ku nguvu, arafotogwa. Ahubwo nabone ndakeka ko ari bindi yararimo ngaho vy'ibyo vyabwenga. Ariko ni Fada mubona iyi foto niwe uyu, niwe yambaye. Ari n'amavideo ngaho ndafite ngaho, amavideo ariho n'amafoto ngaho ahari. None yafashwe nije nagiye muri Canada kumufata, mbaza ko ntabizi kandi nawe warabizi. Ariko rero nagomba kubabwira ni cyane, yarigeze kuzamura imbonera kure harimwo uwo bita Medali. Fada aramubaza ibigambo, ceceka we hora, kade kabwira umuntu wamengana mukuru, ceceka numa hora, ceceka we bebe. Himbonera kure ndayibwira nti waretse gusubizanya n'umuntu atakira ngaha amaze. Ndabizi ko je ntemeranya n'abadede, ariko wacecetse nta muzi yamwumva ijwi gusa voice. Ceceka uyu muntu ntacyo amaze. Ngo ndamureka. Ngarutse ku banyarwanda, ndagenda nditonda ndareba ibintu Fada akora, sanga nta mutima w'urukundo afitiye abanyarwanda. Muti kubera iki?
hari umuntu yigira yuko ariko agwanya umwasi wawe mugabo atamwasi wawe ariko aragwanya. Abanyarwandakazi mbazi benshi ko ari beza, abanyarwandakazi mbazi amasura ngaho yanyu meza, mbakundira uburyo mu Fabrice, uburyo muvuga, uburyo muteye. Ugasanga abanyarwandakazi bigira ko ari beza, bagiye kwagura ufada arabategeka, hindukira kunyo nyuma ndabe, hindukira hariya ndabe nyuma ku kabuno, hindukira bakurebe, ceceka wakipupe, akabatuka, akabasuzugura imbere y'abantu 500, imbere y'abantu 1000, imbere y'abantu 400. Abanyarwandakazi bari ngaho b'abakobwa barimwo bari ku makamera, bamwe bakorora, abandi bazamura, abandi basuzugura, abandi bagaya, abandi abatuka. Uri umunyarwandakazi wihagarara ko nguru umunyarwandakazi muzima, gacece kugahaguma, umuntu arimo akubwira ngo ceceka no magenda wantuze yawe, gacece kukemera. Uri umunyarwandakazi muzima, ukuntu twe twubaha u Rwanda, wowe ukaza umunyarwandakazi uza mu bintu by'ibirekera mu live bakubwira ngo hindukira ndabe inyuma kunyo, hindukira turabe, ababwira ngo bamwe ngo ntabwo muri beza cyane, ngo nakagusumbye ubwiza, ngo abanyarwandakazi mukemera mukajya ku rubuga rwe mugatera amagose, mwiyambura agaciro n'ukuntu mu karere dusigaye tububaha ngaho. Mu nyuma mbona gwirufata ngagiye ngaho guhamagara bamwe bamwe mu Banyarwanda ngo guhamagara runaka ngo bisigure libu uri polisi uri iki kabona ngaba stari b'Abanyarwanda nk'uko umuntu yabivuze bacana cyanyanye ko bagiye kwisigura yo baba pasiteri ba korode bagiye kwisobanura abya Abanyarwanda ngo cakira uyufata pfunga uyureka pfunga uyureka uyufunga uyufata uyu bagiye urisobanura akabwira abastari b'Abanyarwanda koroka wewe ceceka no mahora mwe kwibaza ab'Abanyarwanda ngaba bari mu bihagaze agaciro se kuyu munyekongo. Ariko shimye ko muri ko muruguruka amaso muri mu mubibona, gukunda umunyarwanda ntabwo ari kumutesha agaciro, gukunda umunyarwanda ntabwo ari kuzana bamuci imanza wigira umucamanza wihamagaza zari bupfungo yure kuyugira ibigara. Nimba ukunda u Rwanda utegerezwa kubaha n'umunyarwanda. Ndakubwira nawe nimba ukunda umurundi utegerezwa kubaha umurundi, kiretse witesheje agaciro, ivyo birumvikana. Ariko pana ko muza ngaha Abanyarwandakazi muzamuka ku mbuga z'abantu harimo burofa ngo hindukira ndakurebe ngo we ngo ntaburi mwiza, ngo we ngo uri mwiza gusumvya umuntu useragiye mu mutima arareba menyo mwiza no utari mwiza, kiretse agaciro mwiyambura. Rebe ibintu Abanyarwanda hano ko muravuga ndiko ndabashigikira. Yabana gudufara ngaho ivyarimo ngaho singomba ko kisi nta numwana ngomba kamamagaramwo ngo urareka ibi gisimbi shaka pe ngo mbishaka. Ariko kizirizwe yuko usuzugura Abanyarwanda twe duhari turimo tureba ngaho wigira ngo urimo urakaze ukaze wati. No mu myaka ishize narabibonye muri 2024 hariho bamwe bo mu bayobozi bamwe ngaho mu Rwanda nigeze kubona bagiye kuri twira y'uguru fada bataramumenya baravuga, ariko ntabwo bakijyayo. Nabishimye kuko ntabwo waburi umuyobozi ugende ku rubuga rw'umuntu uvugire hajaza n'abakobwa abambura agaciro, abana bambika agaciro, azana abastari bamwe abambura icubahiro, barangiza ngo uri umuyobozi uyoboye abaturage b'u Rwanda ugenda kuganira n'umuntu harimo yambura agaciro umuturage w'u Rwanda. Ndabizi ko Abanyarwanda mumva vuba kandi ndazi ko Abanyarwanda muhanukwa ibindi mumvuga hano muravyumva. Rero muze muririnda waba uri umuntu uvuga ngo je nkunda u Rwanda canke nkunda Abanyarwanda, uzuru umuntu ukoresha rangaje yo kwerekana urukundo rw'Abanyarwanda koko. Nimba uvuga ngo je ngo ngomba kugwanya ibigarasha nka kasuku hano mubona ngaha, gwanya ibigarasha ukoresheje ubwenge n'ubuhanga ugira, apana yuko urwanya ibigarasha ukoresheje amagambo atuma u Rwanda rusebeka. Thank you.